toye ndamukunda cyane ni umugabo warubatse umugabo nyatoye ni pianiste wamusuhuke nazo twese no gushima ibi bintu birahenze nyabuna nanje umuntu natoye kankore kanjenje ibintu byarampenze idolari 2,000 wa oh yes umuntu natoye ndamukunda cyane ayitwa Bosco Thank you very much, brother. No mwana nkunda azaririmba tugafashwa agafasha imitima y'abantu sinzi ukuntu no bivuga ndamukunda cyane no umuntu witwa Jambo Jo mundo natoye izo muhaye ubunyine ibindi nzobimuheza namaze kumushitsa save the date after hano nyine mubimenye abanaziri nicyo gikwe cya mbere mu banaziri ku banaziri bebe haguruka ntarakuvuga gracias ni impano sorry ni money Okay, so turabasaba rero gutuza tugiye guhera kuri ku muntu wa mbere kugira ngo dutangire kuko ari kubirikodinga ni record yanyu kugira muza na amateka kugira muzaza mukurikirana ijambo wabwiye umuntu wahaye impano ushobora kuba utamwiyumvagamo ariko uyu munsi wo mwiyumvamo ushobora kuba wamukundaga 80 bikaba 100 cyangwa 120 bishatse kuvuga ngo guhana n'impano ni nko kugirana igihango mu yandi magambo ni nko kugirana igihango umuntu ufungiye gift uko yo bimeze kose kandi muzobigira ibanga uwo bashiremo akantu nyine katari sawa n'urukundo yo bamweretse nuko uvyihangana hano turi famille niko mpora mbabwira mugomba gufata ikintu cyose ukacumva ko umuntu yagitekerejeho yakiguhananye umutima ukunze rero reka dusabe merci atambuke ubwo arafata iyi microphone ahamagara umuntu yatoye amuhereza impano ye mumufashe gukomera Imana amashi
Haleluya amena. Turashimana ko twaje gutanga kakowete hejuru ya Tesla. Uyu muntu namuzana indi gift. Okay, gift yanje irareba pianiste gusa utari umupianiste tani. Bwana sifiwe. Mwumvisha ko natoye hari umama ushuranga hano. Ha mama natoye. Okay, natoye umupianiste kunda cyane azavuza neza. Azavuza neza akaba numva ibintu hano. Zanese gwa nayo. Okay, natoye pianiste Espoir. Tanya Tesla. Kashimima. Yes, ashimwe. Hano. Naje ndishimye ko Messi yantoye, Imana ishimwe cyane. Hanyuma naje umuntu natoye, nukuri ko Imana mu bantu bagoye muri Messi yawe. Kandi nuko nguko. Nagize gucyo umunsi umwe mbona Keva ntumiye message ndikanga muramahoro. Ariko nyine biragenda neza. Naje umuntu natoye Mama Grace. Nikawa natoya mahasha. Bwana sifiwe. Sorry. Nanje ndashima Imana yuko tugeze kuri uno munsi. Imana ikaba yanyongerera inshuti hejuru y'izindi nari mfite. Kugira inshuti ni umugisha, ni ibintu bidasanzwe. Rero nanje inshuti Imana yandemeye muri uyu mwaka wa 2025 ni umuntu mwiza. Aza yambara neza, arabego, iyo atambutse arafasha. Uwo muntu yitwa ni Mumufori. Ni Alex. The photo is? Sawa, murakoze. Ndishimye kuri gift ya shangazi. Mani muhereze umugisha. Umva rero nanjye mfite gift hano y'umuntu natoye. Urabona ko ari akantu gatoya. Ariko ni keza. By the way, nagari ingi. So rero umuntu natoye reka nzane cyayika ukiri he. Yarangoye cyane. Yarangoye bikomeye. Kandi ibi bintu biri muri brand gusa. So rero umuntu natoye ni Sandrine. Ndishimye. Ndishimye cyane. Thank you so much. Naje umuntu natoye umuntu nazita ko impano ziri buriya harimo no kumutwerera. Reka nzane oya yakoze ubukwe. Reka mpamagare John Kajonga.
harimo joro nayo umugore ndabosha esposa grande wafotoye igaragara ko takiri okay jewe Sandrine arakoze cyane Imana yo mwijuru mu mugisha iki kintu ni kigaragaza urukundo cyane jewe natoye ntari hano ariko ahari amenye ko namutoye gift yiwe ndayifitira hariya ni Freddy ariko ntiyaje yagutumye gamperezo gift we zana ne handisi yawe ya Freddy he gift yawe natoye Freddy ntaho ari hano Freddy niwe natoye ariko ntari hano sawa mu izina rya Freddy beneda mugaruke gantakundi sawa mu izina rya Freddy nanshimiye impano wenda ibindi bazobyivuganira hanyuma Freddy yantumye kuno yambwiye ngo harimo akantu keza kandi yambwiye ngo umuntu yatoye amubwire ko amukunda kandi amwubaha siko niyo message yampaye none nubwo ntarakuvuga iyo niyo message bantumye kandi ngo yaragerageje agerageza nyine kugira ngo akore ibintu byiza arambwira ngo kuzanira ino gift rero nta wundi ni umushumba umuyobozi wacu asante sana arakoze cyane nishimye cyane ku mpano ya Freddy Imana imuhe umugisha reka nanjye hari uwo natoye ntabwo ari hano ariko ndamukunda cyane ndamwubaha twarakuranye kuva muri Afurika narishimye rero kumutora cyane uwo natoye yitwa Fiona sinzi ko ari hano umuntu yatumye yaza nkamuha impano yiwe asante sana iyi ni iya Fiona mubwire ko tumukunda Imana imuhe umugisha nanjye natoreye Fiona umuntu yatoye ni Noella ngene nanjye mvuga wanje yemwe kuvuga imbere y'abantu biza bigora ariko naje umuntu natoye ndamukunda cyane ni Merisi ndabeshya Nespoir Kikintu kiraremereye Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Seko mutari kunyikiriza ni kintu mwariye nanje umuntu natoye navuze ati mupokeze n'imodoka ariko ndavuga ati ko iwaba afite ninshi ndayisubirije takindi kintu nkuramo wa oge nanje umuntu natoye ni butoto natambuke cyapcyapa harundi butoto dufite happy birthday butoto Chama maso yewe maso yabaye menshi nagize isoni okay nanje umuntu natoye mumenye
like about nk'imyaka 2 ariko ni umuntu nkunda cyane ni inshuti yanjye cyane kandi nishimiye kumutora ni Sheja. Yesu ashimwe. Njyewe umuntu natoye ajya aririmba akamfasha kandi ndamukunda cyane kandi narishimye ko ari we natoye. Natoye Elize umuririmbyi. Murakoze cyane. Nanjye umuntu natoye narivuze ngo nanjye umuntu natoye ni inshuti yanjye n'abana nkunda cyane yitwa Bukuru. Thank you. Nanjye nishimye cyane ko bantoye kandi gift nayishimiye cyane. Nanjye umuntu natoye maze iminsi muzi ni umukobwa mwiza ni umugeni mwiza ndamubarangira. Yeah, ni umuntu mwiza cyane, like she's a blessing to me. Yitwa Benizi. Nanjye umuntu natoye ni Steve. Kakantu karuzuye. Allah. Jewe umuntu natoye. Twahuriye muri gym ndabamuguriye proteine se. Ariko gori ziratandukanye. Kandi atuyoboye neza umwaka ushize. Ni Elise. Asa walking hard ni umenyere. Wako ni gym. Flexing. Kisaka, umubiri wanjye tusa na gym. Yesu ashimwe. Naje umuntu natoye, ese ko mwibagiwe? Natoye yagiye he? Mary. Nanjye umuntu natoye nagiriye amahirwe yo gutora umuntu brother wanjye akaba yitwa Bonel. Bwana sifiwe. Nanje umuntu natoye ndamukunda cyane
ni umugabo arubatse umugabo nyatoye ni piyaniste amusuhuke naze. twese no gushima ibi bintu birahenze nyabuna nanje umuntu natoye kangore kanjeje ibintu zarampenze idolari 2000 wa Oh yes, umuntu natoye ndamukunda cyane yitwa Bosco. Thank you very much, brother. Bwana sifiwe. Nanze mu byukuri ndashimye cyane kuri iyi gift. Nanze uwo ndatoye n'uwitwa Janice. Bwana sifiwe. Ndafisa akagifuti we gatoye. Amen. Byarangoye kugira amenye cifuti yakundi yariyo ariko ndamutegura akantu muri imvero. You're welcome. Nagacuritse cyangwa ndiko kwambe. Yesu ashimwe. Nanje nishimiye kubana namwe uyu munsi. Umuntu natoye ndamukunda cyane. Nyine nabuze ikintu ndamufungira ariko ivyo namufungiye bivuye ku mutima. Ndabizi ko nawe bizomushimisha. Ni mama mignonne. Murakoze cyane. Nshimiye kuri iki gikorwa. Nishimye cyane kubw'iki gikorwa Imana ishimwe. Iki ni igikorwa kigaragaza urukundo nubwo wafunga akantu gatoya ariko kavuye ku mutima ni ukuri ni ibintu byiza cyane. Umuntu natomboye ni umwana nkunda azaririmba tugafashwa agafasha imitima y'abantu sinzi ukuntu nobivuga ndamukunda cyane ni umuntu witwa Jambo.
gutungwa kwabaye hanyuma impano nja mu modoka sorry aka telefone Espoir Byiza mbego babwiro natoye no gift Espoir yo gufungurira bayikore inama ariko kanaje sindatora kugira ngo tumushimire ariko mbere yuko mvuga wamfashe kugura turakwabwira natoye kirenge none niwe wamfashije kugura Uruwa mbere utanabizi yoba ni jewe se ntange kamera kare That's cute. Eu na foto aí, cara. Essa é a Mano, fata ibitabo byawe by'umuga. Yewe baguhereza piano rwose. Uraboneza kandi bishimiye kuba hano nanjye umuntu natoye yarangoye nakunze ino gifuti irabanza irafungura Iracika nyizana muri iki kinama ni nini nabuze icyo nyizanamo nta muntu natoye ndamukunda cyane ni inshuti cyane kandi yaramfashije kugura gifuti ukoma amashi nawe yaragufashije uvuge ngo kigawe natambuka kigawe namukiyemo atazi ko mukiyemo ntamubeshe ngo ni mu bubiko ambwira ibyiwe kandi iraremerewe nubwo agiyemo asandi cyane noneho njye ubona atoye nasanze bamutoye abandi zose zirimo umuriro kubera atanagaciyemo oya akira amagambo menshi atari makeya natoye umuntu nkunda ukana sangiye mo byishimiye cyane ibintu masa ngoma natombe minyoni Akira Akira neza Akira 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 Sigamo Oh, wow. My emotion, man.
Yewe mugabo. Muga. Ntago biza duhaye. Uratowe gose. Nakazimije. Bwana Safiwe. Natwe twakoze zimije. Yishimiye. Urasubira mu Rwanda. Ni petit frère. Umwe mu basore kabisa nabo bafite amavuta kandi badufasha cyane. Natambuke. Nzabakiza. Wow. Subiramo cyane. Hari ukuntu azagira Asheganye intoki. Ko batoye se. Batwara bamutoye. natoye Kevin. This guy. That's illegal. That's illegal. That's corruption. Tumongera gukanda hano uvuge ntageraho kandi. Yes, ashimwe mwese muwe hano naje umuntu natoye umuntu natoye ni Merisi. Aywe Harundi muntu utaratanga se? Eric
bwana sifiwe. Natwe tunejejwe na kino gikorwa. Ni ikintu kinini cyane kandi cy'urukundo. Nubwo harimo bamwe bataronse ariko bararonka. Nanje uwo natoye ntari hano kandi ndakeka ni wantoye. Natoye Mutawara, gift yenda ifite. Yizane na nubundi. Umva bamutumye ntiyazaniye. Okay, ni Mutawara nawe wamutoye. Aha. Muriho muranyumva? Abasigaye tuze kubikora vuba vuba kubera umwanya kugira ngo dutahe. Ntago turi butinde mu magambo. Uwo natoye ntago ndamumenya neza. Ariko ngiye kumuranga mwese muramumenya. Azi gusirimba cyane. Arasimbuka kundusha. Ashobora kuba asimbuka kimwe na represent. Uwo ngo rero izina rye ntago ndizi. Niba arimo kwikeka naze tumurebe. N'uyu muhungu uzi gusimbuka cyane. Ako nabanza asimbuke tumurebe. Banza asimbuke turebe. Ninde wafotora? Arakoze cyane Jide. Ngewe umuntu natoye ni umucuranzi. Uwo muntu ni Regro bamutoye Rukiza bari babicanze nyine twebwe twatoye nyuma. Rukiza ari hano ngewe gift we naza. Reka nanje banze shime abashimiye mwese. Gift ariko gift yanje iri special kwa Regro. Ndayimuheza kuko naragiye mu isoko mufite ibintu byiza abe twese twaje ku gikorwa kimwe dutahe tawa kwazitse sibyo siko kwiza. Nukuri naje ku giti cyanje ndishimye kuba ahangaha. Ntago biba byoroshye, twasize byinshi, niyo mpamvu mugomba kubaha tugakora ibintu nk'abantu bakuru siko kwiza. Nanje umuntu natomboye nkuko abambere bayivuze ni kaho nanje ari we wambwiye, yabanje kungora, yarangoye pi, yamambwira ngo nushaka kuzangurire biswi. Naje ubwanje sinzanyirye kandi ni mukuru, ariko ndavuga ubwo ngubwo ndumvise mubaza nkaho hari undi muntu wamutomboye aza kumbwira.
none ga umuntu natomboye azamfasha mu buzima busanzwe turavukana kandi ndamukunda ni musaza wanje ikindi congeye mufata ni inshuti yanje kuko twabanye ahantu henshi ikindi congeyeho hari ibintu azakora bikanezeza azacuranga nkama nzasirimba ndambaraye sinasirimba mpagaze ngasirimba ndambaraye none Ejide niyigire hino iyi gifti mureke mbivuge kuko nanze kuyuzuza iracari igice naravuze ngo icyo kuzuza azaza wenyine acitorere kuko nabonye ibindi byose zari murakoze cyane nanje impano yanje iri special ko mamoni no bag nanje umuntu natomboye Michael ntabwo twabiraganye ubifashe reka ibi bintu turabana kuri geta ariko ntiyabimbwiye shana ndabeshe nije wabitoye jo umuntu natoye izo muhaye ubu nyine ibindi nzobimuheza namaze kumushitsa save the date after hano nyine mubimenye Abanaziri nicyo gikwe cya mbere mu Banaziri ku Banaziri bebe haguruka ntarakuvuga ni impano sorry ni money mwaze mudushigikire mbere nambi yemezi mikro kuni gute naje natoye jenda ja arusigaye ufite impano murakoze nanjye mbere yuko mvuga natoye ndabanza twerere umuryango wa Michael na Monia guys murakoze nanjye natoye madamu gira amata munyamurenge tiyaje ariko niba hariho yohereje ngo muyimufatire anaweza kuja subiremo madamu gira amata munyamurenge
muze kunsura good samaritan. hari usigaranye impano nta muntu usigaranye